Piyin my nano Best TV. Kit ma waju kiri la nino cha ni kwe madiet ubibedo ikalon parish ikakama la diet wanwa archbishop megulo bibino kayapo dogola mewot meye ikalon parish ma bitim me Ecclesia Madiet Mekalon, actually the Sacred Heart of Jesus. So dikini kiching chabet kwe man bibir mabe yope bena tie irwam malaman kidma yine nano kede yope tie irwam malaman yope me jolo la diet bishop tie donc bana ecclesia tika chwalo nuo robot danu dujo me bino ripe lega man madiet ma beti me direni kiniano due piera rio via rio me due me abechel mo ha eneni alivario ke piera rio via beach lega man kono uyapenini lega eneni la diet wanwa Papa Francisco mafut pia eno weko lobo no do yapo dogo la meye so kakanya ye kama kita tuju giramo bino iwot meye chigi bino ya gilego bana ye gimio lega gibot la church wageni ecclesia man unyo parish man aye bana uberu parish man la kumkom Dr. Ambrosoli uberu katiji ye mabeno ki matek tutwal mawan walobo la nen mamere mapat kien no bana any parish achiel eneni watie kilogum kom mai wilobu kolo gi war gi pena ene ye Daudu kelo ki jilde roi ci man lok ma pere met mata ci pe yen mai ngeo lok me ye yen mai ye ikom ci pa jomoto da ye ni jomoto gi tikwo dok bena ye ni jomaleng gi legu pi wakar dujo walegi ni yen bena bien wek wabet ilega man ki ye eneni petie me kwe keken pe bena tie me yom chwin keken ato tie me tiero lega ni boruba wek en ki wot me ye ni ma yini ti kwere ruba beno jod lega pigin mo keken ma yini legu pire chi walegu gum pedano duju wele mukene dongu gitie I parish headquarter o foy matek dan madon kom giwo won maben furutiyo wa jolo kit anno bana ya kit ma waji bukede ni program me yapo dogola me ye bebedo yo lega madiet Mekalon parish so Best TV birene ki ching chabet mano la dit archbishop man megudo pamon waraj biberu tie e Catholic parish ya Best TV beberu live so omire subscribing to Best TV wek direne bene I following one the program melega manma obitime ki Kalon parish ya wek yen bana nen ngom mano tika time before you make a subscribing to Best TV pengage mapol Sponsored by, Library and Computer Center.